Ai to filau no le o mau le ava no ta ua pe a fo no o tala ile tau nei ma fa tala fo ile tunu. Ia le mau le o le citizeni a Samoa New Zealand. Ia te loa sa ve vesi ata to talinga ma lo le usunga fono lava iaso. Ia ai o le na pa sia fai tonga lo lua il pan mene New Zealand va so na se vai tene. Awa matala no to tele officiali. E pe sa le to tele ni si sa si mo mo. Awa matala to tele na to foi le wa matala ile interest foi le ma anga ile le pili le ma fa pe. La le si la sanga le la soi. Mana. O officiali na to fila. Ma lo fa ftai mo lava no ia e tau tala ma lava ia fia fa ai lo foi le mato mau le komiti o le mau sa mo si senia New Zealand wa fe lo srufa ia tai fono le fionga ya nai afta nai ia sui tai fono le fionga ya au pito William Sio ma lo ne tangata o le failo tusi o le sunga se yuli sa vea le o fotone pesta ia o le loia al mato loia le afionga ya lua manuao katalaina sapor ia ai mai se le to telo sui pesto se lau ia ai mai se le tapo inga tama matua le sunga ile to ina pensione ia remen out la kislade le sunga to ina pensione ia tauna ola to filau ia o le sunga le fai auto ina ia Victor Powesi ia o le ia matino matua lo mato mafuta ile vai aso le vai aso o le sili leo pasia le faitaunga lona lua o le pili o le pili o le tula fono tau faofi penta pena ina e la fionga le faipule ia te anau tu yono ina ia toi faafoi mai citizeni o Samoa na ave se ina i le tula fono Western Samoa tasiiva valulua a New Zealand ia la tauia na soifua mai la ina tausanga tasiiva lua fa i le tausanga tasiiva faiva aso muamua o ia nua tasiiva faiva ia o le la ua pasia le fai taunga lona lua o le pili lea na ia toi faafoi mai o le mea taunia na e taun sisila ia e folo lava tau muri lava i le tula fono tau faofi le na fatale noina ia la solusu fala o ke topa le na pasia i le parliament pe ona sau no la lisi la sanga le la soe o le fai taunga lona tolu o le fai taunga muri ia o lea ua mai asa tātou ngā luenga fo i lea whatino. O lea la whai ngā luenga al palimene. Pe a fufua iai. O lea ngā lue mat komiti. Whapitoa lena tō fia ina e whamaupopo ina. Ia oral submissions, ma written submissions pe o na alo atu fo iai. Whaftai lawa Samoa mo le sfuru afe o submissions ina mau atu inei. Ia matulanga uma sa whapena o na whatino ina. Ia le la tati alo el palimene la lato ngā luenga. Fo idea peo ayo peo for a whole of parliament. Ia no winga fa tala ina ato el palimene peo fontanga masaki. A le nganga mo lunga ia tau ia manisi o mato. O mawhai ona tātou li wina. Le tulafono man tō whasfu lota usanga o ia tulafono le. A lea la ua tulai mai se tulanga mana ia. Ia, pauli mea o le tātou sisila tō lopo ai lea la anga wha. Ia anga wha. Ia wala o le whautuanga a le select committee. Ia, e le ave seanga le tulafono. Ai teu. E teu tulafono. Ia, teu ngalana o i la tau o le anga wha. Toi whaafoi o la tau citizeni. O i la tau nsoifua mai. Ia, me tasiva lua wha. Te o atu ia Januari mua tasiva whaiva. Ma o la tau suli na whanau tu tonu o tau sanga ia. Iwe, tonu o tau sanga ia. Ia o le sivaenga lona lua. O tamaita, sa whai puipo atu ia li. Sa whapion soifua mai tonu o tau sanga nei. Ia matulanga wa whapia la te whai puipo fo se suli le na wha soifua mai tonu le vai tau sanga ia. Ia wa anga wafo. Ia o vaenga la na le uta tia mai ai le fautuanga le ale komiti ia le upasia umai parliament ia pe na fa fonga ia lango uma ia pe sila fiele lango ina le national ile amatanga le faitanga mua ai o en faitanga no lua le na ele va so tona ia o ma tu unanimously support ia masaunoanga foi ngai matanga o fiela vai ile a ia pe o fato ese uma mai asui na tula i mai mo party ia matulanga fa pena ia le lawa o tuina mai mantua foi ina o saunoa la fionga ia tia na we ona le pili na o tu right pili
ele finau le pili ina ia whaatupuina ni benefiti fau. No new rights, no new e aluala e taliala e le fesili lena tu mai le pili. Ia o le taliana le osa. Mo i lato. So ifua ia wa mantua la le tasiva varulua lena ele protocol. So tele foi le malo la tunu usa famanu ia nai. O esa overstay i New Zealand na taimi manisi sa asiasi o no fuma. Ia matulanga pena. Ia on fai foi isi me pe quota RC matulanga pena. Ai misi ale vasenga leo pa ia mal malu tasiva lu fai tasiva fai ia le la watali ile le watali mai utalia no inga fa pe le la nga ingila ile fa tonga lo tolu ia wal tele au pili parliament pe pasia lo fa tonga lo lua mana tu lo mo tino ai pasia eu tau mala mana ia sa no foi la fionga au pito o tama sai tonole o parliament mala le ia tele foi la nga luenga fai le vale ia wale o lo chacho por vaya sole le third reading por basina fo por tau sang fo e pule mai parliament ia la to nga luenga fatino ia al sa no nga na au pito me se foi se tau mala tu le processes al parliament ia e lai wa ia pepa pe foi la na ia leipa opposition Labour Green Party ma Maori Party o lo tau sanga la to ina ia ava no pe ma descendants after 49 man tu foi fina ngale submission ale mau sa mo si seni New Zealand lua filosofale e ma to ma kinga luelen tapina ina la fionga loia e alu manuao Catalina support e ma si foi a fionga professor ya lupe masila melania nai ia ma associate professor Tamasa Ilau Suali Sound sa tu fasia uma ma to submission sa ma to tarsangala ina ia talia uma right up to the 1st of January 1962 le taimina tu tasia sa mo peta ele Italia ato elango la opposition ele ia ele Italia ina la o le tulanga la ia nei na o la to pe na to lo inato o ila ton so fu tasiva lo fa tasiva 1st of January 1949 ma lato suli na so fu mai i to tonu lava le vai taule ia ole mena le nave del pilia ia ole sila fasili ele tasiva lo fa tasiva fa iva na o ila to o la so fu mai pel te mile nei pe a fie mai la to maliu o te tonu a fie mai la to maliu a fie ia a mau ma pe pa fa mau monga ia pe fa tu langa fa pena e anga va ola to descendant pe fa so fu ai tonu le vai taule o le vai taule ma tu langa fa pena ai te tonu sa no foi la fionga loia e ele ava no lava lo ia i lava e ala tula i fina unga party ina ia fina upea e descendants lo so i fu mai nei e tau i leono lua o le matau fina unga na lo fa upea o lo fa pea na tu musu atu ia la fionga na ma la fionga au pito wai e o la o lo binga ia party ma fai pule ina ia sisila pe e wana sfuruli mafi la fa pe fu ia le sila facilitele na le facilitele to tele temi nei a mesa nei ta ruta ngata foi le nei sa moa le vai ngale nei ta o lu fa ngai fa iva ia le foi sa no le pili le na ave ia mai la to na so i fu i te tonu no le temi nei a ben fa na o mai la to le a bo per facilitele na e anga va ai la fa na lo ye temi nei no le so i fu le temi nei ele i fa na to no le piliota le ia ole o tulanga la ia o tulanga la na le ele ai o tali mo ia ele o ele anga vai o lo o ta mau mai a le recommendation le a komiti la tali ai na o na so i fu mai tasiva lo fa ile aso mo January tasiva fa iva ma o la to suli na so i fu a ile taimi la vale o so o nisila i tala mai le ai la ia ole pe ona fa ali atu o le matou fina unga ina ia o mai le taimi tutu tasi sa mo ia mantuo taimi o lo pule ala vai fafu
mo ia tasiva fa valu no ese ai Britania ma pena mtulanga fa pena le a foi ai te sila ia fu e tula fon analan fina ma to ia o ma tasiva no lua ona o le tula fono o sisenia New Zealand tasiva fit olo ia olo ia ele ngata la le pili le matula fono le e tele ai si awala e mawaile no foma mawaile siseni e matula nga fa pena. Okay, so fina wa pe oli sila tai pe le awara masani fo le ta to wa pe a siseni lo ma tu fa ina palai pe pa fa nau e ma fa ina palai e va nga le pe te inga nei ia o avea fa de tainga o lota matua fa na ulta siva fa valu ia o ka ika fa nga kua mai o ka siva o iluma mai o ka siva fa iva le you're a descendant no winga ia pe ava pele fa na u tonu i ele tau no ele a fa manino le vala lea tongi lo ia o fina ia na tonu ala tongi lo ia o fina me tonu ala ia wale ole talamonia ia o matala fai to jalan fai to e awala e awala fatino ai ia ole sfina wana al time nei ole fai tonga ronjo ia ole mapupela mato tu ina ia extend mai le tasivo no lua ai alan sit senior matua ole fa fo mai le tongi lo ia o fina pa ora me ia o jalan fai to jalan fai to wa ve se le tu la fono fa pe fai longa lan no I mean lo suia no amen ya mai si o tato tu o la to sa fa pe ona ya fai e le tu langa le matango fia fu i upulan fa ngai na team not to have existed or you know me asili lo wa men le tu la fono fa tino mai ai is tu langa fa fa tanga tola se fa so fu se tu lo ya mai se o tato wo mai o New Zealand tele ala sala New Zealand ya tato nei tele ia ko mai ko ngoko va ku ia o tala male va i hoi ole ngangal na ai sila ia submission sien fa tin ia ole fai le va pe why in umale va nga so we you know tu se le tato manatu pe mato o no forma papa au New Zealand tu la mato te la ngona le fia ia ma fa no ia o le mafuanga na lo fina wa ile na mato fo fina to tele ia maftanga fa au Wellington ia o tele maftanga isi ai o New Zealand longa lu fatas ia wale fina wina ole me malo fa tai malo fo tau langa i me le wa pe o le o toio lo la papa o New Zealand fa ngo fear fa to Talanoaga im tau pune ia mo le leo nei tatu tangata nei wow o le sia vai nga foi le la tau ma wa tu le time submissions le pe na tai e facili voi el komiti ni se tatu vai nga fai submission ia pe fa pe alwa ia le mo citizen ia fai ai mo le visa free ia pe o le fina o tatu o le citizen ni le mele man na ia o le si vai nga e tau ai ona malama foi le ia wala me pe ona sau no na fionga fai pule man komiti e le ofina wina e le tula fon tau fa ofin ni ia tau fo e bela vai nga yo visa ma tulanga fa pena we just answering a question ai o lo fa nga yo ia isi vai nga o te loe tele le so ani o le afa tino mai talu ai vai nga ia we la foto mama mala to le effect o tato tangata se tulo i vai nga se ia okay o afea e no tupu ai le fai tonga no tolu parmen in sida ma to ata mate tupu le yo kisimas okay fai to sanga o la e na New Zealand la te sila fia e to tele o matutua you know so dai lo wa ia wa e lo to mama o aso matulanga fa pena ia te lo ele lo pe le masina okay o tulanga fa pena ia ona mela na fa to ina mai lato e te tongi pe lo se rauta le pili a palailo o le matango fio tu la fono le pa fa e ofi wa le to fa ofi ia e by grant this is said
ina le tu alwa sa o pe pa o ia mai lo sise ele po la wala le fa nei ai tau sanga fa tali ai ai e pili be u fa tali tu la fa pena ia New Zealand lo ia dana sise ni ai la kulua ia lu health fa lo health check ia free ia ma wala benefit te o lai fo ina tai mi ala tu la fa pena it's we'll take the win. Na fai se tau so ngai fien tangata sa mo ang anga va ai vai ngai. Sulo no afe. O so le koke. Ele totele sulima mon tupu afe. Ia o fai numero na mato watu ina faftai. Le ofisa fai numero ina I Samoa watu ai. Ile census lu afe lu sutasi. Ia numero WHO mtulanga mapena sa na falo ia afionga lu man va research le tu fasia. Ia ana matole fai se fai numero na wale na mai fa mai afe ma afe se la wafe tanga ya fai lu se la wafe sa mo fe la mai ai si la mai ya apa those are the factual numbers in mato so malo fa tai tele to filau se ivanga na I si vai na ta u ya no mato I lo mato I ro fia fai te tala to I le pili le ale si le fia to New Zealand le ai o lo wa ta fa tal noi na vai nga tau uma ia me be ona ye fo le mato MAU I asa mo si se New Zealand lo filosofa lo fa wa mato fa nga lo tia sa uma tanu mai ale am tangol to sanga wa don't give up hope tato finau pea ia ai malama mai ai nga stasio fai pule finau nga ia ina ia la ngona mai fo ile leo mata tu le tu o ia ona le nei fasino ma ia mo se laki le ai o lo Christmas ia mo la to ma se la sunga tona zole o te la to le mana ia le faftai tele mo le no faftai fo ile to nga luenga tau longo ia ele tau siringi o le fo enta to nga lueno malanga mai ame ia ave fo never no mo le to faftai ile Jos ia maltato maftanga sai ai matulanga ufa pena ona o tau no mai ni tai mil joko sa fia feloa ia la fionga au pito e malsunga se uli mato malanga mai ia sa feloa I nisi piona ia la fionga tu ya tua ia la fionga ia tu la e pasai le tai o HRPP le na malanga atu ia me se foi le laulau a fono ale fontele a malua ia a me se la to sa fa peona asa ina wale sulu afe o submission se na watua malo fa tai le ngalu nga stotas sa ta tonga lue uma ia alo fa tai tele to filau mo fa no ina lo taimi ia ta do so tai pea Manuel to te liwatu I ni sila foi fa un ngai vai so fa tai mo lo no nei tau